Seneta wa kaunti ya Kitui Okiya Wambua ni waamienda serikali ya Kitui utongoini wake Gavana Julius Makau Malombe kuveta isilia ilame nayo ya kuthosia kithii cha kuthia mavia kilaki kwa Kiliu Kitui Rural. Kiyo anena na enenthi itina wa kuthukuma kana kuthoima kithii kiu na kila chambi siungua serikali yake Charity Ngilu. Livoti yake Onesmus Chala. Seneta wa kaunti ya Kitui Okiya Wambua no watu isendambuka kithini cha kuthia mavia cha serikali ya kaunti ya Kitui kila kikwa kiloi wodini haya atakuwa vonza wala wetakana pena muvango wa serikali ya OU ungwa Dr. Julius Makau Malombe wa kuthosia kithiki cha kuthia mavia na kila chambiso ni serikali mbitu ya Charity Ngilu. Kiyo no wetakana etambi yundi sa kuvikiwa seneta wa kaunti ya Kitui kwa kilo wetakana kwambililu kwa kithiki cha kiyo cha enenthi na muvango wacho wa ikuteria enenthi ma Kitui na ndeko atambu itambia serikali ya kuthosia kithiki. Wangola wibo wa serikali ya kaunti ya Kitui ni kuthosia krasha uzimo wangola wibo nawe waweta nesa andu makwa Kilui nenda munda ina bone na munda byati inye nimukwenda krasha ithoswe issue ya kuthosia krasha na nitwanena nia na mheshimiwa Ndingo kebe kathoswa yithoswa nye na mheshimiwa Ndingo ya yu kathoswa ni twa makanda nundu wera twenda wasya munedo kwasya crash ino yaite kuthoswa kithiki na kila chambiso mwaka wa 2018 bungu wa serikali ya Charity Ngilu na vala chekito budget ya milioni 24 kuthoa mutambo uu indi kwena na livoti ni kana kithiki kiasi ya kuthoa milioni ya 130 na ili utena budget ila yekitwe pale tina wa kwambo kwa mutambo wa kithiki kwa Kilui kiongelelwa milioni 60 sia kwambisya kuthia mavia vala ngalama yacho ya vikie milioni 408 itina wa kuthukuma bandu ba miaka inakuma mwaka wa 2018 mpaka mwaka wa 2022 serikali ya kaunti ya Kitui inakwatia vaita wa milioni ili kuma kwa kithiki cha Mbeya kiyo iweta ine asara nene kwa serikali ya kaunti ya Kitui na kwenda serikali ya OU yate uthukumi wa kithiki pamona kukunikila itumila sia tumwe ilovia sia kuthoa kithiki sia mbata kuma milioni 24 muvaka ya 130 na ili ati milioni maana eli silikitwa milioni maana eli na nyanya ilikitwa project yetu na pesa sionekie ba nyaka 5 ni milioni zianata India musiewe no. India musiewe no. So I want to make it very clear here. The county government of Kitui, the executive, must take full responsibility kwa pesa sia mwenenzi. Seneta Kiyo awetakiti na kwithukisya enenthi makwa Kilui pamwe serikali ya kaunti ya Kitui itina wa kuthoima kithiki na kila kithito kite uthukuma kwa ivinda ona kwithia kina otonywa kuthia mavia kuyana na sub county administrator wa Lwaya tonolo kusungia mokuli ombononi unwa wetakana itina wa serikali ya OU kwa sotongoi tayanyuvia komiti kuthoima maundu ma kithiki balwa weta komiti suta ya tungia livoti kula kwingavana Malombe imonengete mivango ya kithiki chambe na kunenga ni kithiki kula kwi cooperatives kana kumanda mutandithia wa kimbene apikia kuthukuma na jena hindi muvango wa katatu ni kuthosia kithiki ya kindukita wa disposal ya crash disposal ni kumaanisha tute kulingana na mio ya serikali ila hivyo nikana uweze kwithia nicha toizwa ni andu angi na kindukila ni atia tutamba kwitikila na nyeta kwa munu vite detikila ni kwa crash ya itu etewe enenthi makwa Kilui nimeenda seneta Wambua kwikithia kithiki kina thoswe na nichasioka wiyani kwa kila maweta maina wikwatio munene wa kunika na mawia kuma kula kwikithiki indi guonthe wa kimanguka kithiki igino tonyi chamwa ba tesi andala mekisioni ki na raja Kitui onange mama zakuti mbode na mama makwina kuni mabwanzi otetheka kithiki kiungamite kiwanzani cha kukombwa vala ineketheka kimaweta kuma manenga neketheka cho methito meithiuchwa ni serikali ya kaunti ya Kitui yavikisya vinda ya kuma ivilo vya ila makwatianite Livoti Abdingi wa Muvomo Tongo TV kuma kaunti ya Kitui. Naitwa Onesmus Chala.